Nongeye kubasuhuza kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mudukurikira muherereye ahantu henshi hagiye hatandukanye cyane, mwebwe mudukurikira muherereye mu Rwanda mu ntara z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali, ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza, ariko ntabwo nabura gusuhuza n'abavandimwe badukurikira baherereye i Bwotamasimbi, mu bihugu bikikije u Rwanda, muri Afurika, ku migabane ya kure itandukanye, kuba imigabane ya Amerika, imigabane y'u Burayi, Aziya na Australia ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye cyane. Iyi ni Kwanda TV, nyaboneka nizere ko wakoze subscribe kandi nawe utarayikora akaniho kanya kugira ukore subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Rero ndagira ngo nkwibutse yuko YouTube channel yacu ya mbere yabuze, ariko ubu ngubu tukaba turi gukoresha iyi ngiyi. Rero nyaboneka utarakora subscribe, ndagira ngo ugire ukore subscribe kugira ngo tuzajye tubana makuru yacu agiye atandukanye. Uyu munsi tubafitiye iki makuru hari na yahe? Nkuko mubizi, mu Rwanda hashize igihe cy'ibyumweru bibiri hadutse icyorezo cya Marburg, aho cyahitanye bamwe ndetse kikaba cyarahereye n'ubundi n'abari mu nzego z'ubuzima muri rusange. Reka rero turebe iby'iki cyorezo kigeze hehe, ese ku Rwanda rwahawe urukingo rugiye kuba arufasha iyi Marburg kuba yacika muri uru Rwanda, byifashe gute? Rero ni mu kiganiro n'ubundi Dr Nsanzimana Sabin, uyu minisitiri w'ubuzima, yaje kuba n'ubundi agirana n'itangazamakuru, n'ubundi yabitangaje kuri iki cyumweru u Rwanda rutangira n'undi gukingira abantu ba mbere virusi ya Marburg. Nibyo yagiye atangaza avuga yuko n'ubundi kuri iki cyumweru hari buze n'ubundi kuba hatangirwa gukingirwa mu Rwanda abantu barwaye virusi ya Marburg, bikaza guhera n'ubundi ku baganga bagira uruhare mu kuvura abarwayi bayo n'abarwayi bayanduye. Nibyagarutswe n'ubundi mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa gatandatu Ukwakira umwaka wa 2024. Minisante yagaragaje ko yakire inkingo 700 kuri uyu wa gatanu Ukwakira umwaka wa 2024, ndetse inzego zitandukanye zamaze kuzisuzuma ku buryo abantu bari ku rutonde rw'abafite ibyago byinshi byo kwandura batangira guhabwa izi nkingo. Dr Nsanzimana Sabin ati inkingo zageze mu Rwanda mu ijoro n'umuri ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano rero mu Rwanda, ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira bakaba bamaze n'undi kuzisuzuma, bari kuzitegura ku buryo uyu munsi tuza gutangira gukingira abantu bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo kurusha abandi. Yavuze ko abo barimo abaganga bari kuvura Marburg aho turi kuvurira, hari n'abandi bari mu bitaro bahuye n'iyi virusi n'abahitanywe nayo cyangwa se barwaye, abo nibo bihutirwa cyane. Ariko abakora ahantu hakunda kwibasirwa na Marburg nko mu cyumba cy'indembe, hakunda kuza abarwayi barembye, muri rusange aho hose niho Minisitiri Nsanzimana Sabin yagiye avuga yuko ariho bari buhere. Rero Minisitiri Sabin yavuze ko n'abandi bafite aho bahuriye n'abantu banduye ari ngombwa kubaha urukingo kugira ngo umubiri wabo ugire ubwirinzi buhagije. Ati igihe hari umuntu urwaye abahuye nawe bamwegereye barihutirwa, bakeneye gukingirwa. Babyita gukingira usa nk'urinda umuntu wahuye n'iyo virusi ngo utanguranwe nayo, ku buryo umuntu umaze kubona urukingo mu minsi mike ya mbere n'ubundi mu masaha 2 ya mbere umunsi kugeza kuri 3 umubiri uba wamaze gukora n'ubundi budahangarwa ku buryo wakwirinda. Uru rukingo rwitwa Sabin's vaccine rugiye gutangwa rwanakoreshejwe mu bihugu nka Uganda na Kenya. Ati nubwo urukingo rusanzwe rwabagezeho rutinze, ariko aha mu Rwanda turashima abantu bose babigizemo uruhare ku buryo byatwaye icyumweru kimwe kuva tubonye icyorezo, izo nkingo zikaba zageze mu gihugu. Ubundi ntabwo byihuta cyane gutya kuri iki kigero. Yamije ko uru rukingo rwarenze intambwe y'igeragezwa, ndetse ikigo Sabin's vaccine cyagaragaje ko cyiteguye kohereza izindi nkingo mu Rwanda. Kugeza ubu abanduye Marburg mu Rwanda bamaze kugera kuri 46, abakiri kwitabwaho ni 29, abahitanywe nayo ni 12, mu gihe abakize ari 5. Minisitiri Dr Nsanzimana Sabin yagaragaje ko hari n'abandi bantu barirwa muri 3 bashobora n'undi gusezererwa kuko ibipimo bya mbere byagaragaje ko bakize. Kugeza ubu abarwayi bari kuvurwa hakoreshejwe imiti 2 yoherejwe n'ubundi mu Rwanda, irimo Remdesivir u Rwanda rwahawe na Gilead Sciences Inc. Remdesivir ni umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane, ndetse wakoreshejwe mu bihe bya COVID-19 utanga umusaruro, ariko muri iki gihe wongerewe n'ubundi ubushobozi uhuzwa na virusi ya Marburg. Ati iyi miti twaratangiye kandi twabonye ko abarwayi bayihawe byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Undi muti uri gutangwa ni uruhurirane rw'ubwirinzi bwashyira hamwe icyo bita monoclonal antibodies, gusa wo ni ubwa mbere utangiye gukoreshwa kuri Marburg. Iki cyorezo
cyorezo cya Marburg. Ibi ngibi byaje kuba n'ubundi biba mu byumweru bibiri bishize ubwo cyatangiraga mu Rwanda, aho cyaje guhitana n'ubundi abari mu nzego z'ubuzima cyane cyane abaganga. Abantu benshi rero bakaba barakunze kugira ubwoba bavuga yuko iki cyorezo kigomba kubashyira muri guma mu rugo, ariko bikaba byararangiye n'ubundi uyu minisitiri rero Dr Nsanzimana Sabin atangaje ko kitaba ari ngombwa yuko abantu bashyirwa muri guma mu rugo, yuko hagomba kujyaho ingamba z'ubwirinzi yewe batanga nuko iyi ndwara batanga n'ibimenyetso by'uko iyi ndwara ifata. Rero baravuga ati byaboneka mukomeze mwirinde, umuntu wagaragaje ibimenyetso ntimukomeze n'ubundi kumwegera muri rusange. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje n'ubundi kubaho ni nyuma yaho n'ubundi u Rwanda rwashyizeho ingamba muri iyi minsi yo guca iki cyorezo cya Marburg cyangwa se kukirinda mu baturarwanda muri rusange, ariko n'ubundi uyu Dr Nsanzimana Sabin akaba yatangaje abanyarwanda yuko nta guma mu rugo yenda kuba yaba muri rusange. Rero reka n'ubundi dukomeze n'andi makuru ari kuvugirwa hirya no hino. Rero nkwibutse yuko n'undi Amerika n'ubundi yari yohereje mu Rwanda abahanga barufasha n'undi guhangana na Marburg, ni nyuma n'ubundi yuko bohereje izi nkingo. Rero na Amerika yari yohereje n'ubundi abahanga mu kurwanya Marburg cyangwa se mu gufasha igihugu cy'u Rwanda mu kurwanya indwara ya Marburg muri rusange. Rero bikaba byarigizwemo uruhare n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC, cyohereje mu Rwanda abahanga barufasha guhangana n'icyorezo aho cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Aya makuru yemejwe na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Eric Nedler kuri uyu wa gatanu n'undi Ukwakira umwaka wa 2024, agira ati abahanga mu by'indwara n'undi z'ibyorezo baturutse muri CDC bageze mu Rwanda bazanye ibindi bipimo byo gupima Marburg. Ambasaderi Nedler yasobanuye ko izi mpuguke n'ubundi zizafasha ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC kunoza imikoranire, gupima no gukumira ikwirakwira ry'ubwandu. Umurwayi wa mbere wa Marburg yabonetse mu Rwanda tariki 27 Ukwakira umwaka wa 2024 kugeza kuri uyu n'ubundi wa gatandatu muri rusange Ukwakira hamaze n'undi kuboneka abarwayi bagera muri 41 nubwo biyongeye gatoya kubera ko iyi mibare yashyizwe hanze n'ubundi ku itariki n'ubundi ya kane. Rero ngo tukaba turi tariki ya gatandatu muri rusange, ariko reka nkwibutse yuko rero binyuze mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS tariki ya 2 n'ubundi Ukwakira Amerika yazanye n'ubundi u Rwanda ibikoresho 500 bifasha abatanga kwirinda iki cyorezo. Ku munsi wakurikiyeho iki gihugu cyazanye indi nkunga y'ibipimo 2500 bya PCR n'ibindi bikoresho 2500 byifashishwa n'ubundi mu kurwanya Marburg. Gisobanura ko kizakomeza gufasha u Rwanda guhashya iki cyorezo. Mu gihe u Rwanda rero n'abafatanyabikorwa bikomeje kurwanya iki cyorezo, Abanyarwanda n'abasura u Rwanda basabwa kubahiriza ingamba zo kukirinda, azirimo kwirinda kwegera cyane umuntu ufite ibimenyetso byacyo, kandi bagakaza ingamba z'isuku. Ibimenyetso by'iki cyorezo birimo kuribwa umutwe, kuribwa mu nda, umuriro mwinshi no gucibwamo. Bigaragayeho asabwa kubimenyesha inzego z'ubuzima kugira ngo zimufashe muri rusange. Rero ibyo byose biri gukomeza kugenda binavugwa. Aba bahanga mu kurwanya icyorezo cya Marburg n'ubundi bari boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byaje kuba binatangazwa n'iyo ambasaderi wa Amerika mu Rwanda uyu Nedler, akaba yaravuze yuko n'ubundi aba bahanga baje kugira ngo bafashe ikigo cya RBC ndetse n'abaganga muri rusange kugira ngo barwanye icyorezo cya Marburg cyari cyafashe Abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri bigaragara yuko n'ubundi iki cyorezo mu by'ukuri kugihashya birashoboka, biranakunda, kubera ko niba harimo n'abantu bigaragara ko bakirwaye nyuma bagakira, abandi bakaba barembye, abamaze gupfa wenda ni 12, ariko ntago ari umubare mwinshi mu by'ukuri ugereranyije n'abahitanwe na coronavirus. Rero iki cyorezo cyo birashoboka yuko twakirwanya, bigashoboka cyangwa se tukakirwanya bigakunda, kubera ko bagiye bashyiraho ingamba mu by'ukuri zagiye zifasha Abanyarwanda muri rusange kugira ngo babashe kuba bakwirinda iki cyorezo. Niyo mpamvu rero Leta ihora idusaba idukangurira gukurikiza amabwiriza bashyizeho, niba ari amabwiriza y'isuku, zakandagira ukarabe zigiye zitandukanye cyane, kandi bakabuza gukoranaho, ndetse hakaba hakoreshwa n'imiti ifasha abantu mu by'ukuri, hand sanitizer n'indi miti ishobora gufasha abantu kugira ngo birinde amavirusi mu by'ukuri ashobora kuva mu gukoranaho kw'abantu bagiye batandukanye cyane. Ariko nyaboneka banabasaba ngo iki cyorezo nkibutse yuko kijyana n'iki cya monkeypox cyangwa se n'iki cyorezo n'undi kiva ku bushita bw'inkende kibasiriye abantu, babibutsa yuko nacyo kitacitse, ahubwo nacyo kigomba kujyana n'iki cya Marburg, tukabirwanyiriza rimwe mu rwego rwo kubahiriza isuku kandi tukirinda gukoranaho muri rusange. Ariko nkwibutse yuko banabwira abantu mu by'ukuri yuko
mu mibonano mpuzabitsina bikingiye idakingiye hashobora kuba hava izi ndwara ebyiri muri rusange. Mureke mbashimire cyane rero, iyi ni Rwanda TV ngero ukurikiye amakuru aka kanya, maze nanjye bayita Shema Pride. Reka nkwibutse gukanda subscribe hano kuri Rwanda TV, kandi n'abarikoze ndagushimira mu by'ukuri kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi. Mureke mbashimire rero, amahoro y'Imana akomeze abane namwe.